Kajing beteng banhap jong labba lapsan harilum khasi jain tia hakatayo ko baladam bat kabadang beteng haduk menta kala kata bha yaki shnong ki badan hakhaput bat kari Bangladesh ha East Jain Hills District hakakat san tere gujliyo arja arpusau kajing jor jong labba bat nakadaw jong jingwan tu jong na ki jaka ki bamarjan kashnong huroi ha East Jain Hills District kabadon kumba South Park Sanpotli kilong yeng bat kabaha po saipung sutnga constituency kalamat biang ya kajing slay Hakani kajing slay na kajingwan rung syakate kashnong lala banyo ba kajing slay kamdan jinga persyo kumba kalong haki jaka rithor bat kila don bon tali kilong yeng ki bala syakta kuntop ru kijing tung jing tem bat laong bahadu ka khan tari ujliyo kajing dap kadang beteng Hakabe day bat kani kajing jas lay na kalyang urang ba snong uba golden marbanyang ulabu biang kajing kerpat yau deputy commissioner bat ka MLE bakin pun kloy ki lat ajing ram ka ba kashnong kala dap ban pun sngo syaki Là kata ubrel tharai deng niat pen nya kita to chiang kamet thum dia nga nakaliang jonga ku rang ba sinong huroi nga hagabe dai bat ka jingjia slai menin kasngi khatsan tarik jon arajar pulsam nga penken mau biang ya ka jingtha ka bangila ai na du u no slem u bala det aku nyau tarik april arajar pulai te nga penken mau biang ban kerpat ya DC Badan Buram Deputy Commissioner jangka East Jain Hills District bain simkia ia kena ke benta ban penulang ia kena ke jingdawa ke jongi kena ke jaka ke ba slay nang baki breu jongi ki badon ke te ke jaka jong ke jing slay kin light ne kenu ka jing mansau ne ke jingjia bas ngausi namar ngimla ban tip adukan nu ke bor jong ke mariang kala ban ta ia ke te ke jaka telada ngimdon ke jingyada ya ke de jaka kumbang ila ajing tho mencem snem bang idawa ya ke kenro ban kenro ya ke de jaka khnang ban light ne ke jing slay bat ke jing sak na jong ki ying ki sem ki breu ki badon ke snong huroi ki ba bunsin ki ma ya ke jing ke por ba jor slam bunsin ki mi no ne ki ying ki jong ki ban lech sa se ki ying breu bat kumju ya ki jingri ki jingduk ki jongki bunsin ka kala kitna iki bat ki don ki jingdu nam ka ba kraw ka ba yadai bat kana ka jing slay na ka por sa ka por tanamal kata nga penken ma bat nga dawa na DC badon buram jongi bain simkia ya kana ka benta bat kumju ya i MLA badon buram jongi ibasat yarap yingi nakapor sekapor aga penyo ye kijing yarap kamtam aga kum kane ka benta ka ba nakaliang jungi kasnang ni don kijing setting namar kane kijing slay kha jong ka hakate ka jaka badon ki ying breu apo kasnang ka jungi let's say lada kamdon kijing yada kanwan ra ya kijing ma ka bakram ikinong song snong kijongi ki badon hakate ke jaka tanamal kata nga da kerpat ya MLA badan buram jongi bain snova ban simkia ban ya kren ye kena ke benta khnang bakan long ke bayat baik dane ke ba kham state ban pentrei ya kena ke kenro ke mengidawan untuk museum snem namal nakaliang jongi ke snong ngi khmi lenti ba nakaliang ka sorkaru kan pek lem bat nakitnan badai pek ye kana ka jing slay kin simkia
ban penulang ye kena kejing dawa ke jongi namar hakabayade bat kesenong ka thau ke jongi nge don ke jingkermen bada kejing ye trailang nadu IDC badan buram jongi MLA bat kesorkan kaba yai ngau bat yai ngam ye kejing dawa jongi kinong song snong na kawai kapo sekawai kapo ban nga khmi lan tiru hakabiadai bat kena kejing silai kasorka kan peit lem yengi khnang bengin light ni gabun kijing ma na kaliang kinong song sinong kijongi khamtam ye ki basa hakate kajaka badon kejing silai te ngai ye kejing yaro ye kasorka ba bunsin habangi pan ye kejing yaram bunsin ka ai bat ka penio hangi kenamar kasyak skor ye kejing dawa jongi kum kesenong kata dengan khmi len tiru baya kene ke benta khamtam ke badon ha kejing ma kan le kloi bat kan simkhia khanang ban pun ulong ye kene kejing dawa ke jongi khanang bangin lai na kejing ma bat kejing ting ha ke bayadai khamtam ha ke polio ke bajur uslap namar ha kene ke jaka kha kadon kejing silai kenamar kata karpan jun jor ye sorka badon buram kabayai snau badai snam ye kejing ut kejing nam jongi ke senang bukan peniok kloi ya kene kejing yara kumba kala simkia ye kejing don kam kejing ya pok senang ya ka umbang ka sop sentan bat ya ka surok ka bakidang pensna menta bat khamtam ngebu kejing kerpan ru ita sorka bakan let kloi ka bayadai bat ka ding elektrik ka light ka bangidon kam menta akma sajisin kerpan bakin let kloi ka ke kenrok ka bangila dawa khnang bangin dukyo ban pensna ka bagi breu ki pasa hakan ke senong ke jongi kin light negejing mensa. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।